Komentar tekme, pa kaj naj rečem, mislim, da smo izgubili 2 pike, da smo celo tekmo bili boljši nasprotnik, da smo zadeli prav čas, smo imeli še par priložnost. Nismo zadeli in na koncu ta naša neizkušenost nas je stala, mladost nas je stala 2 pih in res ne moram verjeti, da smo dobili gol v 90 minute, kajti nasprotnik niti enkrat ni ogrozil naš gol, ampak pač to je fuzbal in na tej piki moramo čestitati. Jaz seveda, da sem vesel, da sem zabil ta prvi gol in res dosti vadim proste strele po treningih, med treningih in res sem vesel, da mi je ratal zadeti ta gol. Mislim, da v celoti, da je ekipa fenomenalno pripravljena in da, kar se tega tiče, da ni nobenega problema. Tih 10 dni i koristil nam bo i ne bo nam koristil, kajti mi smo tu zaradi tekama, ne zaradi pauze.